akanya nan sham sha ku ba yam nan da sham kadin don ma can biyan yalanga ka biya kuma verti za to din nan da pashalan tum da me mi da gure yaki nin ya dala in zan gubdin don ma to amma da karatin nan in batum da makada go shale nyim pa ma wula kayan to nan in gubdin don ma do me be ma yake yu anyim pa ma yul ne biyan do ma yul ne biyan to abatum da wula kayan nan gubdin don ma ai mun ta kun yala ma ma bi ta pa ba ta hawa pam hala ko batum da kaman gwamnati tuma ba pa ngura bale bi hibiya ne bala ka ku chanta jolso ba mi muna ka ku chanta jolso ka bi ani ko to kun je ban shata ka nan gura ka zan kuna yana ta no da yana ka buran wa to in sham chata labtin ba bihla polo do meti za ku nan go ma ta pamila tan kwansana dinya fonne ntum de ne banne yan nan sham dinya fonne mbatumda mini zan tahlaji kedana sham to ma dinya tan kwanga kan batumda fama wula kan yan nan gobdun do wa gumbo tan kwansana ba shakane ni ku pala futuma munyanga to futuma ita kulna ma ba shalan kan bisa ma yin akayan je kama ka wala ma yi be kamisim ma yina ka so kan banka mane wahala mala do ma akanya no sha butuma din yikun da ma ban sha'alan kan da sa wahala ma ku yanya tan kwanya to akan ya ba din ya fone mun atlis akuna ni so sane ba hal ba ka tan ta par mana da telefon ka ta kinin ya shale ka zan labiya ne min ya tan kwamuna da sa muna wahalan bala ma so inda bonda ta dun tam tan kwangma pam do jima nyala de jaman pa ba jaman pa ba ngoma de zoya pam ka zongo ta tan kwan sango ma pam ben kama tan bo sa sham ngoma do ma yan son la nyim pa ma ka gbale ban ayen non sha ntab son ka dun don ma zane so dit nan kan nyala putuma ngoma ti tumulan tun ta nan ta pa bala din yanche do ma le ta pam pa nyala ban zora chan kayo bo ko ne dun don ma so wulan tune ta pupar ngwa ba to non ta pa ma de yanche ka ta ku char be labra dure ka guru cha nyom polote ntum da tuma muna anye tampanguna do te kan tinya la tampana maka do ato fon ba ku to eno fon nyirenya do alamba yila tampana te jin to motu to ba ku mi biya go biya fo don shab biane oyko on to ko ikaman iran na ba yinga bi de bayin zati pa ma shab bian wo buto kwan ba ma to nan la ka sham ko biane kuma man bayan wal sarmu ba balle wotenon ti pana to da sama wannan ma me ban to kama irin jardin ya nem de jardin kaman sama be kama bin chacharon ku be wai kun aka nan kaman to sinin min bin bibi shaganan puma na ma den ka pa ma yan nan zana be ko nan zare be ha kuma ita ba jala di tan kaman wata sa ba ban jira na wo yar kurga ndur palena ta kwara mbal darjar on ko yanto ko no shalam bala so ne dit nan makara yin nan ka puzur shalban kwala dan ka biyan tete ka tamalle nan de jarb jala to amma da zo ya pamzo kama na rafin ya to ashalla ta pam ya laban can ma zasa karan ya tikule ndo anda yinta be ma pa la ya kama bi hatta cana nahne so biya yimba ko yan do'ai ka dan yom noy dan konko on dia jelle dun don kama tan bose shalwa ma jaman pa ba odi yisar ma pa tahle nan kara ko chana le pasha nyanguna nirba yila tan kwa ka ble do'a fone ama manguna ba ko do'a ma tan kwa ka zo tan kwa to lala na mo ma gba wulan tunete te fable taba do ti jingma ya ti am fable mo ti te pa taba jaman pa ba hal shanga biane ka tamla ka chale wula ka ti yel tama be ban to charti dana mama ne be ma labra kamla gar ka charba ngona yamanguna biya kuma nyala tampang ma nguna tampang sama shanga biane kaman bal shal ku kanu yang ba tampang sama shanga ku biane bal shanga ku chal ku kane onyen nan shang to ba nan yeso ne bi mi yang ba shang kai si chan kaya ma to badin yo fanga dum fanga so bian bian to ni on to kana tamal dawo ko ata tamal dawo kaya nan ba ya pom o ku yan jilo ya kaman tan shanga dum murmure tamal lab zalama o ku yan jilo tal zal dama bian ko dan yo ku na gobe o dan yo tamal dawo na nti shi kaya
at least ku ko ma shalan yankule sani biya lan labe la ka shabna pum pum tama dan wa kiran lan kara pum pum bi fola an to kunye bi kama irin 15 16 years 18 years nta pa dabiya ne ma ko bi la tamal dama kar sonde ba dun so an karama wona to yin won labiya an karan mun cila bi ma kace doma da sa doma ba mi an bi har ka to min ta can baka bata zo mu tila puni ma ne sabi ami zamba ma banya ka tamal ngoma murya gar an karama to aji hindu ne tamal ngoma murya an gar ta cebi ngoma man ti danam lallabe ka zon can an kara plot doya bashara so min ti yan kuna karan yala duro gba ko jin kuna so min ti yan kuna karan yala samle ko o jin kuna dama zabi shal pahla tilihra taba za'la malango da tunan ba malle o zalla ko ba du katam kurganam ya kaza da zoro tunan ba zalla la ko ba ma katam kurgana ashe kaza nyeyim tiyan chanta vo kom piala ma poy kata vo kom nkuliya nchamba kaje hinduna malaga jene ka be aje ramatu twada katlan tontonya dama zaman pa ba yela betene shetu ku torla jala kale ni da tabnene diyen cheka ta ban ta'ala katne ta'i won ko ta'i na won balmo cheka chanta vo kom biala kalabna mami kulkuliye ndolo katakuliye za TV na ne program ka bolle jamana paaba la jamana paaba wa bi la atalata yon kurgani zan hala yon kurga won tiya yine ya to ashani won lenya musulum pa won lenya amliya pa won le tuno gumdin dang won le tuno lehbe la la hanya tun la le do man pa so won le tuno le ka bo man nyamma kara chanto le dun dang to mo ba fo sla to nya dan sa anda dun dang tun la le to tuma sha wulan tun ta ya ta sitra la hanya ka tla ya le dan tune to to gumdin dang sham diyan chaka to bihla kam no malzan didi biza hanya za TV tin yan le shala jamana paaba dinga de yamma dun dang table bihago kulub za TV sa shal kan akun bakado akun bi pasar martiya akun bakado akun bakadiye akun bakado kuniye mami kulkuliye Salo wumda Natural Solutions Herbal Center ne tu yumpalle ye tu yumpalle kale la sora ne na wumpa tu yumbwa na lafi to ma bele yel mini tinke yumpalle ne wanta la bal ngo ka di amfani ne dama ban yina te vesel nim da lafi zu ntaba yuwale tim Michel free screening la mbala to ruzu salo ban de katang ne yuma zasa zoksung pohle la bale mbo ntinya yumpalle woni Natural Solutions ne teti salo la bale ne na wi da paganye via February gol bia peta ayika haite gbag match gol da ba yo point dale 28 February to 7th March mbala ne Natural Solutions Herbal Hospital dimbe dohan nayel kamar teaching hospital la bran yina te vesel nim da lafi zo ntaba yuwale dem Michel free screening la to runzu ne la dabsa woni ya nir kam ngunda yenye doctor yenye wala yuwale kab yo sampwa ya bran vesable do rozo ti nir be yuwale dem Michel hepatitis B la kana ila sonka bang ajim ne yebal shele ding be entinye la yuwale abiyen yo sampwa to ne bang ba mel jiduliya bran zan yi gba zan ye jim ne dunte pa shem yuwale kana ila ve punu dor shel dem mi typhoid la yuwale ne hal ban wumde wumsam benang benane gba hal te benang da sham sema ne Natural Solutions tum labandin baga atan hal na sabre asbashi kurgani hal ni zawun kurga yuwa mampun yala ya ashipto ngo bela do hanayile mbadansa ne alhajiya ya na jiran bi sala kaba men opportunity bank be loyende kala emrtamal ashipta tetalla ne kam ngom bor no ze lahbal ni to bol 020 5524 kuniye mami kulkuliye ndolo katakuliye za TV na ne program ka bolle jamana paaba la jamana paaba wa bi la atalata yon kurgani zan hala yon kurga won tiya yine ya to ashani won lenya musulum pa okay to mpen yela ya zon to la'an la ajena nirbayi nitinya jaman pa ajramatu jinna to pumpon aje ne zan kan na maraba ne bonnet le shere do miti tin to habdala tin yo tangal me ma bahe ka nirbe le tumtununa tolna yakubu da bolo yule ne yam yani yino malabo to ban ji dungo konko ko to ban dan ya shal pala nyin samban ne ren yan tumtununa ka to ban ma be ban to lehre ta ka wumde te ji ngoma de pashal ta pam na ta zan chan de polo ajramatu ne bonne te kanate le shele poi kanir yang be dundong ma be ayen le dundong no bomma ne nyamma zo bonu bokar diyan tuna male ka to le dundong ma kara chan ven yala katin puyel adan yene tole na yakubu yene yem ya nangun ni voyino malbo
ka che ti pora da ti kana ti jinpi ti pambe jila yense ka wumle ti kukoya bin min pun yel ni bi ngun nu viela woni sam de pem dore de zo bu dor ka ti yen sam zo to yel ma le ti li jamana ba ne jamang dun don ka fun ka ti yem male dun don vie yelanga de simsin ni asasba anyama ni nyesham adibu ni nyesham yen pi de shale ba ni nyesham ibi dala fezo bu sutura nim zaade simsini de yina inyam mani so I bang inyam bani nyesham den ki yenjini mpo da gwambi nan parpare ki pare ngoni lu sutura polo ngoni lu bandirgu polo ngoni lu school fees polo ngoni lu bia yin ni bin chan school ka sherpi ay bu bang ayin yersham akuto bang ayin spanish ayin tisham den don na karsaya so an bosa ja bang marano an bosa kama abe bang an yersham akuto bang ayin tisham kama ayato an kama tujende kama jaman pa baban tum de lambala ka jaman pa ngon butumla ka pa yunu ka pa konko okay de changmatu ba family maza amen ayidana abi bang pangna ne bon porpor maza ko abi ngon pang ni mbusham na ayida ni mbusham ta pa nyim mamman tane dini yen maltiza to ay bang lalana ka bang alaka TMP labe bandir boni bokati yen tudi bakoy woni kan wasate kafin ka atiyan maldun don she ka zan la maza kare da malzane misali in ban ni golipi amma ni dama bomma an ta fahim bi kurlama misali tiyan yala palantule bakoy da bana min bi palantule ne so tun fargale bakoy buna malalan yambala ko sini penunu ti pai dira be tiyen dir makaliro ko sini penuma diyan nan ta bakoy sham ti ba boslala kayan tiye shi ya ka dundon fu dukutuna because ni di ko sunu zungo bakoy din kan di ko sunu ti me in kan be tin ti biya tin di ko yen shal nyala balantule kar me zamanu gwale misala kan yelma ka tin di bakoy di bayi mana maka bakoy di bayi dan pala to so manu kunyal sham ai tiye ndira da samsani anune ni sham aya targa kanan da sasara because imi misalin yin yula kuku bi ay ne imi ne la arab party di yanda milk di yanda buru di yan ek nan galna because he din yin in kana ka bandirgu ma za nan de imi nin kuto dale yin canta dala kuku kada koshe da non balance diet kan be ma ni ka gu canji an bablaba ka bulu sukuru sole because ai zan da zagba zan nan ko dika can school still aba complete on chant li ninde shagame ntari to ashagana ashe aidi pumbang adimma targene nyesham na ko palala and dim pai amana ma tiblan bang de ti tiblan bona ti yelne ti zashi mbong te shaba mi le taram te shaba okay sa te shaba te ko mini te zashi mbong da pashale mame munanyela nguntumda kamba tumda amma na zabila hayayil ne kabi ane ka nyuti ka zan mulka kokon labana dundon ne mutumda kan yanin yidan camta da mulka kokon na o mi kare yiko hal uku malodi yiko ba da pashale ku topa golmatin na ko da mulka kokon da bai da bata laglan ko sone mulka kokon na me ba gole akuto li dundon ma dan tu na lele sham ashe ai da zama ya ana to li ne pepe kai to ashe ba musa to ajirabatu amnya na ku yanno lehro de tunetumbi kama ya na sa'shale ayayi ba sa'ati nyugo de lehen pe nyurti na gala na malaka zo de tunan gbanyuti na gala chamta kwa aya na sa'shale aja to poi kadadan to bobe dundwang zanchanta bomba na nyama polo yala gola pamde de yala gola le nyala dana kanada pun yalla lagarin bol lagre zoyi ce nan ta danne ma nan to kwai she kan male capital la daya de yento chanta da ne mama ka gushale kada na doya bigo ndar lama expect ma ada no kwabe nko kwai kan zan da ben nu ma za chanta da ne ma na ta son kaso bada bo kan manin be yentira
so de simsi de te bang tin yenda ka gula shari adir zo ma ka mi biane lala ka ce so me ku biane o mi business za papa kan ku yar shama ka so me bene vinya ala malu okay aji di yele ne akuto yi bia nyim pa ka ba ayen ne sham ka mana beti to amma da ku pa shablala ka ba do me biira kana ce mun yi su ko tale ko ndi pun yel ma pe dani anye pa ba no jirta ka fun ka tin gbe palan bil fun ko ku na je ndema aji kaya shal na ku yin zan mu jilo don aminu yi na ma yi to shal mu so ko yi na ma ka ce ka jil ma tabsa ko nyim pa ku nya pi ko be mu so na ka so yen kan woni yan ko na ka ban no be mu so ne so kana ance so obinye soli di yen yi intin nan tin yel shar maza o de mal so o de bolno yin tun walse amma o lamb to soli no chanti ay magafra minute musulun so shabene bi yam de pa tunu yin tubona katidi ende de tuyala la wona so de baza ase nuku janwa ka bi ane ka benon doya ka di asba ka di wunta ka di yo ne za ase kayo fan ka tv zaya lala to ama ti yi ko ne bisa shale tinan da le dole duntu iri ne tinan to nan ama yi ko ne bisa ama nan mu da satin nan da dole tin yamman targa kana pun yalla ta zo ta kuliyan galan bole ban lehrate samban nan ma ka batum tunu domin nda pen yalla ya tol na ya kubun da yal ni yam yani yino malbo ban yan iban gum da ngoma be ban lehrate yin yan pate hanka ya ka zang bo bishi ngoma murbo da tante lela de yele de tilana nya shala ma po ka tete yi tilama che ka tante de go bologo domin yi tumta nuna inta ta shi ma nan nan yasam to nan ba ma ngela 0372095390 0372095390 ay bolna apago nin ya shele jaman paava azam mpate ayaji so na ba bolna chat na chante lihra to pon pon yele gola bien mo so bien zan chante bo man nya man ta dundonne tila dan ka tiam ntune to bontile tilama de butu okay kana pun yalla pa kabtu ya no zani ozashi misali benandela amaliya kamalin cincin kar da ne chat de hello enta hadalana mama to aje ta cewa kan da pun Yeah, yalla hello hello. na dim soro ba pro yule abonte Alajana, mpona yela kombo ya. to gumda Anga program de program. To. Ya. Akana tele jaguma kamana ta parasha. Kaman promaner yama jaime nyam tawon da suna abanga no sha. Mbo jito je abe. Ba amen chance zon sona. Kaman hay tabiami kanyin duma na miya yan basha. Ko pon foro ne ma. Ko zuwa kuno yamma. So aka tele te shama mo pa ma. Nja ka te man ka te manara be shama kala ka bi. Akudi taka do yele. Ko yika wonu no ko jino ko perbe pa jo do la. Demne sa ambia ko. Zo ku ye ya baka. Ka doza tuno boka pulo anto ko parara ki dwa barka be ki dwa be ma ka sa ti sina tele. Ba jama mo be mo bankala ba zo mo do pulo. Zo mo ya ka pai programa bi to je la jama pa ka te pa ma. se pa ya pa po kombo nam tete agbanto bolt na pa go nin ya shalka zan tete to namba ba manyala 0372095390 o yo de langmaya anto labol na ntamtanu apa go nin ya shalka to pora hello hello ana wala dem soro probo yule Namina ku anola na dem soro ayule ya abonto alaki dem soro ayule ya abonete dela ko pura na mlegam dela ka chati maya nyanya wa tampa wa ta korai to
Ina kuna pura yan shi ma ya. to Ni a jirin shi. Na an ce ka yan wuri tushe ma ka tagun da ka ga. to Oi ka tiya ala ce ka yan yan gumki. amin Ba mun ka mun. Assalamu alaikum. wa alaikum salam to paya magwa perpa ay agbanu boltina pa ko ni yeshal ka zon tete juma nyina ni jaman pa ba jaman nem ye ka te ma do da ni jaman na ma pu por pa la jena zo hello Hello. Anora. na dim so ra yul ni abonte Wale. to wumda dim so ro melsan dela ya Program ma da zalfin. to Hello. to wumda dim soro ta abin ba ban nan ma ambal zar jala kala boltina ai bolta ka zan pa ko nin ya shal zan tete kace ta sama nya don kul zor cana hello ana wala na dim soro ba pro yol ne ya abote hello tum da ba pra ana wala milgam jala ka cha tv ma ya yule Elias to na tum da hello ba pro yol ya masu polo kambo no to tum da to ya mau to asra yi program da nyala den biar pam program ma nyala den biar pam ta ta hankal tugumda ku yelma to an kana tele ta kumpon jama ngoma de beshamma ai li ti jama ngoma tan palen besham ngoma tanan bi pola ngoma ti yala da pamba kala da biya zan pa biya wukolo because ai kana tele biya wukolo kama ajiya ni ya shamma ayana ba ta ba shashal da ba tun tuna nan le to te me pumpong bi pola ngoma tabla mi la ban so tabla mi ma o because pumpong ai para a ko mbo pa zunzun api o le ti ne a bana matone idan ku yi sabanne ante jene taro so ka tar yeto abiya yeto apam za da tirte ka tadab shabba me ku biya na ka ku nya do ko ku bo pa o ku nya pa ma fe yalanga ka ku le pa ma kariya pa ma yi ko na to tumtuma nan ba shi shar kam ka do ma gwalo ko zan jile banna go be shi shar kam da so do ken maka gana so to ku sulla duwa na on zo ta ngambo akali ita dalir pa bo polo man ta dalir da bo polo na zadite to paya pam to paya agbana to boltina apa ko nin yeshala ka to sama kul zor me inchana hello dilana borga ya hello ana wala Na. dim soron probo yol ne abote Dongo kambe mo. to tugum da yule Na. Dongo ka por boro no. to tugum da Ayun na sao. tugum da yele man pro zulfa aba mi ka ko kolara ti go bola go shab ngo ti chante le ti la sheldon to the boti ton klo kala ya mo sra shagaba hello ana wala na dim sora yul ne ya abonete to wumda shawa ka ko to wumda hello
Oyo ta ta network ma ndi be non fe ya rezo ti ku yen chala bols ma kale chang ta ande bologo sayir ngo katle chang. Hello. Anola. Na dim sura yo le abonte. Mbe yul sura ya kambele ma sha. To wumda. To wumda. To. Uya. Jela TV gbene dim sura da mlega man ka che TV ma. To ta uya. Yi kwa. To. Ye ta ana kunya shamya. Duk kudin drama wurin ma daga duk da sa ha kudin tambe da ma da farme kudin tam da ba so. Lala. Kama ajiya na da koyi yalla. Ni a dinde a men yalla tara kar sa gomma tara. Yanzu so goma da amna ka amuna koko da bi ta pai. Ke dibni gomma in yi shankar sa si jinna ai gomma ne shankar sa ni jinna tara. Sanyin pawo sa atla ke za dubin da wa cena. Na wuna yo dalar ma kar pai. Da goma ya ta so yalla ne. Zan jilma nan tuma pai. Da fargale dingan ma wurin ma dole lalama to ina ba wona ba ta so man kan ban san yalla ga kuma kirfa so yalla ne mina ya kan o ba kan na te decision nan shiliya in ta hanyin ni kun jan shallan za da ta ta da jilma ne din yan dam mun ta ma ka dam do ma ga da man ta mu kun na kullu yalla ma kam da zo zaman ta wurin sabin da ma kar wurin be mu bot be dam de duk famiyar dabo ma san dabo ma ta abin jama'a don margar fa'aba take zamana fa'awo ma ta ta dabo ma ta halatta nan da amana duwa ma zo ya to to paya pam to sama la hakane to bla yende bolgo to kulo yen chango to in kolfaage to mu kwen zan la jo de me sama la hakane tilla ula tilla karatun to bonti ton ko kala yel mo sar shanga maza kan po yalla de subsanity bangti ni shama ali ti sukutener po yalla de subsanity min bi ni jan sukur shale kam mun tum de office in bi ni jan sukur shale de nun tu kan nin bi bacha de za dolla tin bo shel zalamba amma antonya ka so bian ko pe bi no chan la hayya jan bor sukur shale ko zai ti lo idani cincina she ko bi bachan lala sukur o mun yamma basa o min yimma basa alala bi o nyamma ne to salala ko zan tibi ma ko cin su kalan ta yar gor shalla dolan nan ma ko yi no kuto zo man den sula da baba ne ta dabba ma za ta shi babbe ne on ba sa no za shale ka kola ma ne yin shi ma ba ma timini musulun don to ko ba ba na amma yar gola shalo golle ne amma ti ku yele musulun don nyama ne to ko ba ba na amma dan gollan nguna hachima obiyen yele obiyen yele gba na afanim ye ne tuntu ko baba nai dizambala afanim ye na aini toto aini toto ani toto ma zabila dundon lego ne samban bi mani yan chan sukur shari apani yan so bin sha imamma ni yan yina sha ai ta sabbo ka yina na babi yan yel shari manam la mi da samsan ba ban bi danam ya targa zungo de kare ka nye ka pasar be benen do andam do an yi mutuzo ko to lan ba bi ma mutuzo chansu no ida andam lori amma ka lori yiko me kai lori yiko aida ko chantiti de bank loans loan ko de sama bank ngoni cham bank ngoni tidi tinyele mi njanta da lori nan tutto de bi ani o kene de duhur kanan ngoma ko baza doy incham kuna kazabla tibidin do because hal lori ma yisa amba ikuto mali bale petro da ai to rinzo ta za dole tu sole ni dole sol na katana manan malgama me na manan malgama kan malge da sa mun su kai to do in yi pilgin dam kana to ti ya chambu nai men ya yin to chaka de impale ba ma so ben ko pilgin zo bolu odu ti ya ko na ai gbam po ka ai jin maka ba ka ba jande ka cena kana tu bura so ni social ba te dabla mi yelma le ka bi akam yenye atire no tira pa ma me kuto ban zungo anto tele akuto ti so di tinan ka pa ma yel zungo an yirma ba ma moni zallen yele zallen ballen yele zungo ko ma di kuto ta yeto ana amma zallen shal an yan zanti jaman pa ma lafsu ko jegban pa gba yen lafsata so to sura ba me te bana min yaba
tu zoro bin yaba ai ku ben tu kulu do ma lega dam ayur ka jo lega dam o tu zo pa lega a beya o pernam lega patna bi ko ban shayi nang dun dong mani bani yongu kana to yele ayang nama so abdila musulisi zo so bubte fe yelanga ka ta bubba fe yelanga ka dun dong ma kul ma pom ka so kambo kana da pon yel ma nyim pa ma mi o te ka disa wo yisambane ai bo no zala ya ben to buti kan nungon no walo so ku yen so binya nyin nye shamawo kan majire ati nya dan sahya odin na garla la ko malzan ami ku to len ngona zo no marshire ni yele te bi baba ma bala ko palla te bi baba to surba zo bi pa yen dan shele ida ma okay do la yen aidana na bi sham ka bi ma to so ko baba ka pa ma gbali halala to ji no nyaso don da yelma ka saba pa dingela na yi pal alkawlo matete do me mamna za ku to yele na ngun dai pal alkawlo matete tan kulo gba ngo kata gba din so an kulo nyar shabma to kulo yan gahla nu bodba din nan ka te titi an son ya to ashale ka bana kama zala simdin to bolo ko tito ni tirin ne lalan ku yan yele an wum shabe ko ko bi an kulo shabe ka ko nyasara pir ma aji hindu to fa aji ramatu na kulo yan pola be profati ngon kulo yan mara ni polo mbaya ha ya jiso na yele pakale to pa afa jabiro bangban kursa nya banzan kamera na makpate be pre sumaila to pa bat Abu Hassan Francis bangban ko dir machina ma ko to yisa kabati gam bison ko tabe jenyanga do ngon ko gahar no bono pa ma wonya la ji sido kayawa be perba hawa be perba amina bangban ko nya ban tabe son ma sa hashal kam peka timne yan zaltaba na yu ka sai o pala la kawlama zongo dale tilla labna da jaman pa ba memna to ab karam bango na ne tizan suma Kulub za TV sahashal kam akun bakado akun de pasar mandia akun bakado ji pogadiye akun bakado kuniendo mami kuniye ndolo katakuliye za TV na program ka bolle jamana pa ba la jamana pa wa bi la atalata yun kurgani zan hala yun kurga